Samsara. Inače kažu da slika govori 1000 riječi, ali zato ove riječi govore 1000 slika. Mislim da je ovo knjiga o kojoj bi volio pričati sa nekim ovakvim čovjekom. Kapiram da bi to bilo okej. Meni je Samsara jako dobro došla da zapravo otkrijem neke stvari o Indiji upravo kroz ovu knjigu. Moram priznati da sam se čak pomalo i pronašla u liku ovog profesora. Putovanje kroz prostor i vrijeme. Dakle, ne znam šta me čeka kad ovo pročitam, zaista ne znam, ali ću vrlo rado to da uradim, pa možda me nešto, kako si ti rekao, spuca, promijeni, ko zna. Probat ću. Ako nemate love u ovom trenutku da putujete, onda putujte s ovom knjigom. Iza mene Solin, ispred mene Split, ovdje je Hrvoje Ivančić. Obavezno za pročitati literaturu, edukativna, maštovita, kreativna i zabavna knjiga, definitivno uvrstita svoj repertoar. Sa Samsarom doista putujete na istok. U mašti ili u realnosti nije bitno. S ovime definitivno putujete na istok, pročitajte i neće vam biti žao. Priča me, čekaj, povela, to mi je čudno da kažem. Priča me povela poput ove reke. Definitivno, posle čitanja ove knjige ću putovati na istok. Putopis kao Indija, začinjen svim začinima, definitivno trebate pročitati, eto. Dođi Sim, kakva ti je to knjiga? A? Kakvu knjigu imaš to? Najbolja knjiga koju nisam pročitao. Samsara je čudo. Ali ovo je napisao Hrvoje. Jedina u Hrvatskoj. Samsara. Čitanje Samsare me je nateralo na promišljanje o tom života, bolje reći života i smrti. Dakle, što sam pročitala ovu knjigu, kupila sam kartu za 20 dana sam u Varanasi, na sreću. Novi roman Samsara me inspiriše da putujem i da istražim sebe i svet. I ja ću otići u Indiju. Sutra već. Samsara, što reći, uistinu jako dobro iskustvo. Ja volim Samsaru. Znači, Samsara, Put na istok je knjiga koja se čita u jednom dahu. Knjiga prati unutarnje stanje i razmišljanje glavnog lika Slavena, koji na putu sa sebe ljušti košu svakodnevnice, dok putuje prema Varanasi gdje radnja kulminira. To je priča o vječnom pitanju čovjeka, o pitanju tko sam ja. Pisac Hrvoje Ivančić u romanu Samsara ne odgovara na to pitanje, međutim kroz svoje putovanje istokom koje je uvijek predstavljalo ono mistično u ljudskom promišljanju, svatko ko pročita knjigu može pronaći barem mali dio sebe. Knjiga je prva liga. Stvarno, zanimljiva. Ova knjiga je odlična, iako je nisam pročitala. Odlična, naslovnica je predobra. Nakon knjige Samsara poželite ići u Indiju, na jogu i kari. Knjiga mi se jako svidjela. Želja mi je jednog dana otići u Indiju, nadam se da ću to uspjeti i ostvariti. I sama sam profesor, tako da sam se možda na neki način i poistovjetila s tim likom. Jedan čovjek, to smo mi. Ja sam jedan, ali mnoštva su u meni. Samsara, to je i moj put. Doživite instant Samsaru za 80 kuna. Dakle, nakon Dunavskog bluza, sjajnog Dunavskog bluza, Hrvoje Ivančić odlazi dalje na istok. Samsara, Put na istok, jedna vrlo zanimljiva knjiga, različita žanrovski, putopisni roman, malo neobičan žanr, o potrazi za samim sobom. A to je nešto vam svima treba. Tako, otići, tražiti samog sebe, pa našli se, ne našli se. Ova knjiga u svakom slučaju će možda biti jedna dobra motivacijska literatura.